Gospodo, evo jedne jako vrijedne žene, sad će ona reći šta ima ove godine u svojoj bašti. Gospodo, šta ste vi imali u vašoj bašti? Imam svega. Šta imate? Imate ovdje jabuku, ovo su jabuke koje? Petrovače, rane, sad će sazoriti. Šljive su već počeli. Petrovače, rane, sad će sazoriti. A ove su, kako su naš šljive ovako sitne? Rare, šljiva. Pa je li ovo zezali ili šljiva? Šljiva. Šljiva, šta još imate? Ti rekao da je jabuka. Ja sam rekao da je jabuka. Šta ste imate još u svojoj bašti? Ćete nam pokazati. Ajde pokažite nešto što imate u svojoj bašti. Ima kapule, kupisa. Gdje pokažite? Ovo je kapula. Ovo je kapula, a ovo je... Dobro, kako je bilo? 250 kila kila. Kakva tona? Tona kumpira. A šta je ovo? Ovo je blitva, malo se posušila. Osušila se blitva. Dobro, doće. A da što stavljate ovdje, to sam primijetio, jednim prošao sam ovdje kroz polje, jednim ste vi stavili slamu. Nisam ja jedina, svi su stavili. A zašto je slama? Da sunce ne udari u dno. Ha, duže drži vlagu. A šta vam je ovo sivo ovdje po paprikama? To je luk da ne iđu mušci. A luk da ne, a šta ovo tu imate? Ovo su krastavci. Krastavce imate? Jučer sam ubrala vriću. Vriću krastavaca sam. Evo vi ste ovdje novi dolazi. Da vidim taj novi. Evo ovdje dolaze novi, Dobro, sutra će i oni vidite sazreti. šta vidite. Evo, ova se gospođa ne plaši korone. Ona živi od turizma. Paprike. A ja sama živim, šta će mi više? Vi samo, šta ću vam? Tonu i pol kumpira, pa dajte sirotinji nešto kumpira, šta će vam tona i pol kumpira? Koliko ćete ima kapule? 50 kila, pa šta će vam to? Tu vam onda sa 5 kila kapule. Pa dajte sirotinji, tako. Pa vidimo imate novo auto. Ovo je rezerva. A ovo je rezerva. To kao ono, kad Mercedes pukne. Kad Mercedes pukne imate i... Ovo je slama, kokoške. A tu imate kokoške. Koliko daju jaja dnevno? Svaki dan po jednu. A koliko je koka? 5. 5, znači to je 30 dana, 150 jaja, to je 300 kuna. Neće niko da mi ide, baca nisme. Bacate pa, ima sirotinje kojima dajte. Ja, evo ljudi moji, javite se. Javite se, gospoda, će vam svaki dan dati po 10 jaja. Samo se javite. A imali ste i golubove neke, gdje su vam golubovi? Hoće se doći. Znači ovo je vaše novo auto, već ste se pripremili za zimu, drva imate, vidite. A malo, to je ništa. Pa dosta za vas. Pa šta je to dosta? A šta radite s kosilicom? Kosila sam po lozama. Po lozama kosili. Imate loza, hoće li biti grožđa? Da to vi držite za vino ili? Ne, za vatno, samo za isto. Samo za zobat. Ono je isto moj vinograd. Ono je isto vaš vinograd tamo. Znači ovo je od gospođe vinograda, ovaj neurađeni, pošto je ona mala, a treba vrške brati. Ima ovo šipak. Šipak. Ovdje loze. Imate i ovdje 2 loze. Ja, ovdje imam pogled na grad. A je, gore imate pogled na glav, neću vam sad praviti rezoluciju slike. Znači, šta još imate? Ono je isto vaš tamo kupus na glavati, jel? A je. Ajde pokažite na naš sredo kupus glavati. Evo gospode će nam sad vidite koja je to radnica. Posada je 10.000 sadnica glavatog kupusa. A ko je pravio? Vi ili muž ovu cijevi? Kap na kap stavljao. Muž je pravio cijevi. A muž je pravio cijevi. A koga je badam dole? A to je stroj jedan. Stroj badam. Stroj ga sadio. A stroj ga sadi? Ja. A gdje držiš? To je dobro primio. Primio vam je svaki. 10. mjesecu gotovo, pa ko želi kupiti neka... Znači u 10. mjesecu koji želi kupiti u Imotskoj krajini, dođite ovaj kod njenje kuće, ona će vam prodati, a sa mnom će se dogovarati cijene. I to je to. Znači, Ja sam mala sirotina, nisam baš najbogatija. imate li još što reći? Šta ću reći, ima još jedan vinograd, ali... Gdje je taj vinograd, moram ga otići snimiti. O, daleko je. Daleko je. Šta je bilo ili crno grožđe? Bilo.
Bilo grožđe. Pa šta će vam takav vinograd kao vas u kući niko ne pije? Šta će vam vinograd? Kada ćemo grožđe? A šta ima tamo gore iz prikuće? Ako se smije snimiti. Imate pasca, vidim. Imate lijepa pasca. On se zove Oliver. Oliver se zove? Ja. A nije Olivera. Nije. Pas se zove Oliver. Evo vidite kako ima lijepa pasca. Oliver. Oliver, vidite. To je taj pas. Ovo je jabuka isto, vidite jabuka na njoj. A, Jeva je rodila jabuka. Pa kako se prskalo ovu jabuku? To je sve bio. Bio? Ja. A šta je ovo? To je trešnja. To je trešnja. Trešnja, ovo je Titova ruža, jel? Ja, malo odozva. Da, hoćemo. Malo mi se posula. Posula, Baje je napala, sriću je djava od nju. Baje je napala, vidiš, ovo moram sve potrijeti, nemam vremena sve. Nemate vremena sve. Pa kako vi to sami, da tako sve uspješno radite, tako? Ja sam povratnik iz Njemačke. Vi ste povratnica iz Njemačke. Ja, onda se ja neko malo bavim ovakvim poslovima i tako. Da. Znači ovdje, ja se sjećam kod dijete kad sam dolazio ovdje, ovo je bilo... Dućan blizu isto. Ovdje, znači ovdje imate dućan. Ima ovdje soba za iznajmljivanje. Sobe za iznajmljivanje, je li ovo vaše isto? Je. Je i ovo je vaše. Bogati draga. Znači sve je to vaše. Znači... Samo ove godine turista. Ove godine ništa turista. Lani je bilo. Pa koliko ste uložili u kuću para? O, puno. Koliko je to puno? Puno. Samo krov je 10.000 eura. A imate i bazen tamo kako ste vidjeli? Imam bazen, imam. Sad se smijete, a vidim ovdje imate, kako se ovo cvijeće zove? Kadip. Ovo, da nije kaktus. A to je kaktus, samo je izbojao cvijet. Izbojava se kaktus. Sad me izbojao. To turisti uvijek slikavaju. Turisti stanu i slikavaju. Ja uvijek, zato ja neću da skinem. Ja naplaćivate to? Šta ću naplaćivati? Pa po 10 kuna, 10 kuna, Boga mu sad. Danas 10 slika, 100 kuna je, 10 po 10 kuna, to je 100 kuna. Kao oni, ja to šenkujem. Turistu ne znači ništa 10 kuna. Ne znači ni mene. Pa imate unučadi, sina, nevištu, čerku, koga imate još? Sina inženjera. Jednog sina inženjera imate. Boga mi lipo. Dva unuka. Dva unuka, šta su oni? Jedan studira pravo. Jedan što je uvijek u pravu, a drugi? Drugi je malo nejači, ide u srednju školu. Drugi je nejači, ide u srednju školu. A nevesta radi u banci. A najviše voli raditi u banci? Nevesta radi u banci. A nevesta radi u banci? Ja. Ja sam razumijem da vam se nevesta bavi i prodajem automobila, a taj radi u banci. Radi u banci, to nije istina. Pa gdje ćete vi sa novcima, gospođo? A evo imam komu dati, unučadi, tako, sinu. Mada sinu ne treba. Sinu ne treba, taj sin se osamostalio, pa... Ja, sin se osamostalio. Ako dadne sirotinu. A kaži mi zašto... Ja imam 2.500 eura, šta ću? 2.500, a kažite mi zašto je ovako ova mala trava, niste zalivali travu, žalite na vodu ili šta je? Ne. Ovdje treba pasati englesku travu. Pa da nije ovo engleska trava, ovo je prigrudje, se zaliva. A šta vam je to tu? Ovo zeleno, kako vam je tu zeleno? Ovo je svića, ovo je jedna loza. Pa kako ovako loza mala gore? Tako je što ja svića. Vi je cikl. Ja. Ajde. A ovo vam je roštilj. A jel ga... Tu ko grila tu? Dođu susjed ili vi sami, gospođo? Familija. Familija. Nekad gosti dođu. Znači vi, unuča, sin, nevista. Ja. Imam samo sina i nevista. A gdje su vam oni? A na kompjuteru tamo. I sin i nevista? A sin i nevista. Nevista je u lozama negdje. Valjda... A sin, bravi se to. Šta je sin? A ne znam kao i živi. A vidimo imate vi lipog pasta, bil ga dali? Ne bi vama. Bilo dali prija pasta ili sina? Ne
Ne bi ni jedno ni drugo. Koga je prija dao kad bi morao dati? Pas ili sin? Znaš koje je to gluposti šta pitaš? A ne znam. Ja imam pasa toliko vjernog da ne znam šta bi mora bi staviti, brušku bi izvlačio. Dobro, hoćete nam predstaviti ko ste, šta ste i gasimo. Vi ste, gospođa Popić, ime? Mara Popić. Mara Popić, rodom iz Podbablja, porijeklom iz Vinjana, rodom iz Podbablja, udata u Vinjane i vidite sad to. Povratnica iz Njemačke sa 2800 eura mirovine. A nije baš 2800, nemoj tako. Pa rekli ste tako. A nisam. Ok, dragi gledatelji, čuli ste, pokušat ćemo u idućem videoklipu od nje koliko toliko. Za sada lijep pozdrav od Bijelih dvora.